Dobroveče. Ja sam Ivana Milenković, a sada je vreme za Kulturni dnevnik. Iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo. U okviru obeležavanja 100-godišnjice Velikog rata, Zavod za zaštitu spomenika kulture organizovao je izložbu Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda. Ove panoe spomen obeležja možete da pogledate do sredine oktobra na šetalištu kod grobnice narodnih heroja na Kalemegdanu. Bijenale plesa u Lionu tradicionalno okupi više stotina ljubitelja igre iz čitavog sveta. Među njima su i profesionalni plesači, ali i amateri svih uzrasta koji se i ovog septembra nadmeću u raznovrsnim plesovima. Debitanski dugometražni igrani film Varvari, reditelja i scenariste Ivana Ikića, koji je svetsku premijeru imao u Karlovim Varima, a domaću na Palićkom festivalu, nastavlja svoj festivalski, ali i bioskopski život. Reč kritike o filmu daje Sandra Perović. Gledali ste Kulturni dnevnik. Predstavom Front Luka Persevala sutra uveče spuštaju se zavese 48. Bitefa, a na pragu smo nove pozorišne sezone. Ljubitelji likovne umetnosti mogu da posete izložbu francuskog umetnika Bernara Moninoa, koju sutra u galeriji Haos otvara Vlada Veličković. Prijatno veče.